Kardom Karbi ANGLONG pini nilia ko puthot bang thlon na litum kilang bom mati ka chinghon na channel Karbi teach 2.0 along lapen aprang sika do kawe nili video kilang mate nili channel long subscriber do on apan stame nili hen pen Kardom pajrik lo Kardom lapen on kilang bom na litum no Karbi teach 2.0 channel long jong sak kimilang bolte subscribe ikta lapen adung het belar jan tadi dak na litum berpon ik det thala lo bolte monan phin nili kapre ka video le upload stame na litum mobile long nang le da prang mate na litum kilang long da prang ya fan lapen pinia video bangta DHS lapen DME lapen iOS DHSFW Laso admit card APHUTHAK senili na PAKLANG pon ikpo pulo lasi madu abang pile apply don stamina so job long grade 3 lapen grade 4 technical lapen non technical laso APHUTHAK laso job mate awreng awar saibang madule apply don stamina so video kilaing fansi tuning reglo lapen nili laso admit card APHUTHAK ta frang upload elo lasi ako laso adet bangke postpone that mate adet lar to phak mate chance to phak joksi non adet kimi ako tak wang telo update asin nili laso video bange nangwan pitlo nang litum phan asin litum video ki cheng pen ki judan langon la lo pul nang litum detail sai hoi chini ikpo lapen kosan se download ning ma admit card lai hoi nang litum dak thek pon long at po lason tak se dak nang litum la video do ola se dam ik pen nang litum check dam ik tame mate lang dam ik tame nang litum important na video dak long ta hai mate do ta thek lasi chorol nang litum anang kirab dan pot non 1k playing mana subse velo 40 maximum 40 baksi nang shot pola nang litum nang playing dan po pusi laso achiklo 1k playing pusi nilining chithelo las nang litum anang support don pot chorolo kado kawe phanta lapel anso sena support doni phansi tuning riglo lasi pada depin men video la cheng pon lo nang litum la intro bang subse lang pon jog jidat po intro lang no dax nang litum kilang bang pajut pon igden not tangte intro langdam ignang lapen video ar lole chithan pon lona lapen alitum la dak thek pon long pola screen long ni lidak sansan west na alitum hanam PAKLANG popusi dak mathalo la si nalitum ta thek pon long po ni lila dak pen color na wi hing pichen pola ke tok la lapen dak tolo DHS Assam lapen DHSFW Assam lapen DME Assam lapen iOS Assam is going to publish admit card for the grade 3 and grade 4 job written examination of DHS Assam at the earliest. Those who apply for this post will be able to download the admit card from 23/05/2022. Let's see. Madu abang pu abang pile grade 3 lapen grade 4 la DHS Assam lapen DHSFW Assam DME Assam lapen iOS Assam long la grade 3 grade 4 post ekai fly don tum latum dak 23/05/2022 arni nalitum la admit card banga download me pon lapen the DHS DHSFW DME lapen iOS have Assam have written exam that will be held on 29/05/2022 lapen 23 arni banalitum dak admit card download nang po lapen dak exam ang nanitum thek ponang po dak 29/05/2022 na sorry no lapen ako nilidag ning sonsoni nang porhipi ikpon nanitum phan lapen this admit cards will be published of the Directorate of Health Service Family Welfare of Assam website iedhs assam.gov.in nalitum jong si admit card download pulte la official link do dhs.assam.gov.in na so website jong si nalitum humri igdam nang po lapen dak akung sidulang the written examination for grade 3 technical post under the Department of Health and Family Welfare Government of Assam is hereby scheduled and will be held on 29 May 2022. The call letters for the exam written shall be uploaded from 23/05/2022 lapen sialam nalitum
da grade 3 mate grade 4 stame dak hini do ingsi bangke technical la pening si bangke not non technical pudui la sila bangke non technical tom han mangali la technical ong komama abang phu bang phisi jogdun ma la tom han si dak 23 ani bangke admit card download me chodi la pen exam ta 29 May 2022 la sochi written exam ta toklong chodi la pen non technical tom han bang dak mo fit update longi la sinali tum la Karbi teach 2.0 channel bangai subscribe igon mo jong se update bang lo pulte nali tum man command tu update si admit card la pen written exam lai hui tok nei ma so update nali tum jong se chini kang tung pala la Karbi teach 2.0 channel banali tum subscribe igon la pen nali tum dak update hai hui stame long ik pala pen la aber dui nali tum dak thek pon loi. The rescheduled date of written examination for the first of grade 3 non-technical and grade 4 post will be announced later. Lo doctor toglo asnali tum notification long po mo jong si update wang thole tani li update nang puchini ikponali tum phan lapen DHS Assam admit card download labanali tum dak thek pon long thai po lapen lasan thak thak si dak kapur kitok bang do olasnali tum apor chipi penali tum dak pore pon tu igdenon mate lang pon igdeno na pen koson sinali tum admit card download nei ma pulte the one number nali tum na theglangi number 1 dak tokdo at first open any browser jada browser le ingpu ik tamilo nali tum a mobile pen la pen nali tum da kodak thek pon thulang pula official website pen ni liki pu dhs.assam.gov.in asodim nali tum home readam igo la pen number 2 bang kanali tum dak thek polang pon ni na por he pick that for next you have to check the notification section and find the latest notification las nali tum notification oda ke tok di la so dim nali tum ber igon la pen latest notification la non thaksi hido notification la bangle nali tum dak ber dam igo mate readam igo la pen the latest notification must include the links for the DHS Assam admit card la pen dak nali tum admit card download a link long po dak pen nali tum langdam igo mate la pen number 3 bang of the portal follow home listes DHS Assam admit card la pen nili link bang la so video description lo sta me pdf po mate nali tum nos name te whatsapp na humri igo la pen la so admit card download a link bang nili nang pik po nali tum phan nali tum hadak direct download fit damelo sida ke tokong ol son thak thak sida ko son se download nei mal hai hui APHUTHAK dak tok pik nasnali tum pore dam igon la pelang dam igon nilil an bangana pachini ke dat pola penali tum dak theglongi dak DHS Assam admit card grade 3 available son la pen dak mo link dak available longi nase mo link long lo te nili nang pithu penali tum la pen pinya video long bang la an chalo la se madu abang phu abang phile nali tum laso job ka apply dun nili advertisement mate notification da nali tum hana pachini iglo langnam de lang pute nali tum langdam iktame DHS la pen DHSFW la koson se apply ning mal hai hui apatha se madu abang phu abang phile apply dun stame nali tum la 23 ani bang admit card download igduna la pen 29 ba nali tum written exam mat tokdun nang pola admit card cheponsi pen ko sonse download nei mala tamonili na piklang pojong nali tum naing pelote la sepinya video long mala an chalo la penali tum jong se subscribe krilang bole subscribe mo update long very fan la Karbi teach 2.0 channel la penali tum video kan ma share on share iktha eli Karbi long adang ta not bahini kai fly don tum di la tum han pachini iktha lan chalo pinya video la si kadoka ve la Karbi teach 2.0 channel kilang arado an fastame ni lehen pen Kardom